puis on l'a rebâti, comme vous le voyez, dans un style assez éclectique. On a perdu pratiquement le volume, mais seulement ce qui reste, ce sont ces parties qu'on voit des deux côtés. Ça reste de ce bâtiment original. Et puis, il y avait une autre histoire sur un jeune homme qui était un peu devenu amant de la fille du comte Constantin. De mettre à la mode chaque manoir démonté. Et surtout après la Révolution de 1905, c'était la grande mode. Aussi, l'ameublement est très bien, cette fois-ci, un style néo-classique. C'était le plus bon marché en blanc. Et puis il y avait en vert, il y avait en noir, c'était plus cher. Alors, ouais. Mais c'était très intéressant que cette maison tellement belle. Elle avait voyagé évidemment en toute Lettonie et il avait copié, littéralement copié absolument tout ça. On peut le trouver en original. De 100 ans plus aînés, des poils comme ça. C'est une idée très intéressante. C'est que dire qu'il y a partout en Lettonie, on trouve des poils comme ça. Et très souvent, on pense que c'est original, mais donc on peut discerner de l'original. Vous voyez de près. Donc, ceci est plus blanc, plus épais, donc les poils du 19e ont du craquelé et le blanc est un peu plus grisâtre. Donc, mais comme vous voyez les environs, c'est si beau. Il faut espérer que ça va prospérer cet hôtel. Lielautas pilī ir iespēja kļūt par vienu no stilīgākajiem, noskaņas bagātākajiem un tādu muižas atmosfēru izdvesošajiem viesnīcu kompleksiem. Jo tiešām tas ir īsts kompleks, tā nav tikai vienkārši viesnīca kā māja. Iedomāties visu šo brīnišķīgu apkārtni, šo ezeru, lielo parku, visas leģendas, kas to ietver, un arī to, ka apkārt šeit ir tik daudz tīras, nesabojātas dabas, ja? Tā ir iespēja iegrimt kaut kādā tādā muižas atmosfērā, tādā, kā tas nāk pretī no romāniem vai no kaut kādām filmām par tālo Angliju, kur liekas, ka viss ir skaisti un romantiski, bet es domāju, ka tieši te ir tā vieta, kur var atrast brīnišķīgs pārdzīvojums, un es gribētu novēlēt tagadējai īpašniecei, lai viņa izdodās visu to atjaunot tādu patiesu stila izjūtu, un kas ir pats galvenais, ja arī interjeros saglabāt visu to noskaņu, kas šeit ir šī neoklastisma stilistika no 20. gadsimta sākuma ar visām šīm ampīru krāsnīm un stuku veidojumiem, un arī censties turpināt šo stilu tādā noslēgtā, vienotā veidā, lai tam piešķirt uzreiz vēl tādu lielāku vērtību, taisni caur šo te galveno iedzienu, stila vienotība. Bet tas ir tikai viens aspekts. Galvenais jau, protams, ir, lai viss šeit skaisti funkcionētu, lai cilvēki būtu apmierināti un lai tiešām šī vieta kļūtu par kaut ko tādu, kur katrs grib ierasties, lai varētu grimt dabā, senatnē, muiža atmosfērā, ko bieži pazīst tikai no romāniem vai filmām, un kur to visu iespējams pārdzīvot realitātē. Es novēlu tiešām Lielvācijai kļūst par vienu brīnišķīgu, pievilcīgu vietu.